Наука бестибеле болары турар. Бу оголорттан сагалан агам састаг жоңга тие наука бестибелен тугунан бахастырда сырдата келлилер. Арктикатагы Государственный агротехнологический университет эдер ученыйдар себеттерин председателя ветеринария билимин кандидата Елена Петрова. Итен бу Арктикатагы Государственный агротехнологический университет научный тинчиер чахан специалиха Туяра Дмитриева. Итен Саха Республикатын Уэрахуна наука министерстве наука эйгети государственная политика департаментын сүрін специалиха Надежда Григорьева. Үте асырдан күнде алжыттарым. Бестибәл бит бастан туран бу наука бестибәле боларын оттан билен турар ого аймак үгүс жан кәтәһәр болуктак бу чарчитнен билеген арас үрәхтәр ытылла тураллар бастан туран оттан бестибәл сүрен сыгыла соруга кимнәкә тугыланбытын тугылан сәһәргәкка. Бу наука фестиваля ден 2006 хылтан бу беге дойду бүтүрдүнен ытылла турар. Беге бу 11 түгүл ытыллар. Беге республика битигер фестиваль науки. Бу фестиваль науки тоқсылагай соруктагай детагына наука 0+ дене уже көстөн көрөр. Тоо детакына кыра састак оготтон агам састак жоңгодылы интерехи наукага тардыктак. Алтынны хүбе бирис күнүгер триумф өрөгөй жетигей бу фестиваль бу терехнере болаллар бартак олбан 96 экспозиция бар болуга. Манна келен беги көрәтчиләр бит, истәтчиләр бит, үрәнәтчиләр бит, итилләтчиләр бит. Наукага тох келин стихиләр балларын билектерин сөп. Наука чинчиятчиләрен кытта утары көстөн кәпсеттен тугу өсө билектерин багаралларын ыйтылган, элбага билен көрән барыктарын нада. Онны холобра бу фестиваль дивиха прикоснись к науке ден. Каз бирди кихи кыртыттан улаканыгардылы наукага ханга сүрәннәри билега. Колобра ол билерин тугар колобра беге каракай оглор бутугар арас терәһнәри тыктыт онюлар колобра шашка оньохунтан хагалан музыкальный инструментлары кытта кайдах оньокка үлелек кабин билен барыктарын сөп онны же прибордар бар болуктарын сөп онны колобра беге терәһмит кыттачылары кәленнәр бу хаңа туох бар бул бутуйден ученыйдардан ыйтан тут приборах тутан кабан көрөннөр билектерин сөп. Онны холобра бу беге республика битигер бар үлелир төт научный тирилте кыттыналар онна алтта үрдүк үрәк кыһлара эме кәлен кыттыналалар. Онон холобра бу терәһеңе беге булырын бир күнгә ытар битигер да тыгынчаттан такка киһиҗан бар бута быйыл биһиге өсөл бакыны кетәбит. Чөйтерәһенде холобра бу 6-нчы силбе бирис эре күнүгәр бир эре күн хастараттан кара киһәңе дире оглар кәлен отын оглар эре болбакка әбитте улахан жаңга әме анан ытыллар бестибәр арас кайысханан ите мастер класслар болалар детегет арас юрактар остол онюлара бар болар дететти онтон жа әге университетке бу бестибәр чарчитинен туох үлеләрен ханнык экспонаттарын турары. Беге сылая кыттынылабыт фестивальга. Быйыл буллагана музей анатомии животных турурактакпыт. Ванна агрантыйден ты осколаларын оғларыгар аналлах всероссийская конкурсы табыт. Бу үһүсыл бытыны табыт. Ол хайысхаларын, оборудованияларын Ванна ол оғылар кәлбет оғыларға, көрәчілерге демонстрация тақтапыт. Агророботы, агророверы, ванна ол пчеловодствоға сығынақ улейдары, тұрғаран көрдірек тәпі, қайдақ кендер ол наука, инновация бұл конкурстарға, ванна эти фестивальға интерес Вовсайнын үескетер оғыларға. Олата Туғаналарын ғана көрдік наука инновацияны. Ванна ол Хлаура ол қағайыстывалар, улақан қағайыстывалар енен нүгі тұтталдарын ең көрдіревді. Олық күрдіктағаны бұл бестебәл тұсқола олыс кең әбет. Онтын жәте кыллары тағаран көрдіревет етігетті бестебәлге кыллар болуын арас ете микроскопынан кейінлер әте үйені көйірі дағаны чинчиян көріқтірісі. Бұл тұғынан сейілі сырдаты қырысы. Бе бу кыллар музейдарын
экспонаттарын көтөрөктәкпит. Ол курдук носорог, мамонт фрагменттары бар болуктары. Онна бу ледниковый период инидән гибле кырлар эме фрагменттары бар болуктары. Оннан бихе музей битер эмбриондар барлар. Ол курдук таба эмбриондарын көтөрөктүн сөп. Оннан бу биһиги агыр продукциялар бутын, тыгайыстыбытын продукцияларын кайдак кынан биһи ол качествотын билек койбуден мастер-класстары тыгыппыт. Ол курдук тас көрүнгүнөн, онна ол буле экспресс методтарынан кайдак биһиги ол түргенник качествотын баары койбуден оголорго көрдөрөктөкпүт. Оннан Онны билеген аттан эти оскола оголоргар болуун, студенттарга болуун бестибел чечтинен арас үйрэх лекция теметин ытахаджагатти. Бу неделяга опсайнан акция боло турар, республиканская, ученые в школе ден. Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия буллади, но бу бигере университет болбакка, именно ол наука институттар атын үлдүгөрөктөрүн ученыйдары, преподавательдер билеген школа барандар лекцияга кайталар. Багааңы күнгө Жукускай корот осколаларгар, агас осколатыгар, агас лектор баран уже ытты, манна уже төсүшчеке ого оскола өрнәчиләре кыттынылылар. Атак бу биһиги 6-16 сүт бәһис күннәригер акция ученые в школу ден акция бутыгар барта колбон 112 лектор лекция 104 лектор барыныгыга. Бу барата научный тарилтелер, онна үрдүк өрәк преподавательләре, профессорский состав членнәре. Жа кырдык таганы олус бу оголору даганы улахан жону өрәктәк жону көгөлүр, онна бу наукага сыгырар улахан бестибел этеңе ахыргар багарабыт, баран тиген ылжыттык быт, күндүк көрәчүләр бит әһеге мет тигенгет бу бестибелге каян даганы кыттыны ыларын